Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün sentyabrının 24 bazar ertesi günü. Rusya Arbiy deniz flotu Donbass ve Korets Ukrayin gemilerinin Kerich boğazından Azaq denizine taba hareketlerine karşı manyalar etti. Ukraina Arbiy deniz kuvvetlerinin matbuat hizmetinde haber ettiler. Rusya'nın Arbiy gemileri ve uçakları Ukrayin gemileri yanında tehlikeli surette manevralar etti. Köpür tubundan Donbass ve Korets gemilerinin keçu videosunu işgal etilgen yarımadadan Kerich Inform haberi sorusu yayınladı. Aynı zamanda onların malumatına göre Kerich boğazı yangında vaziyetini Amerika'nın istihbarat uçağı da nezaret etken. Ukraina gemileri sentyabrının 22'sinde Odessa'dan Berdyansk'e yol aldı. Donbass gemisinde yanı Arbiy deniz bazasının yerleştirilüğü planlaştırılan. Korets ise denizdeki diğer gemilerinin bukserlenüğü için ayrılgan. Milli Tehlikesizlik ve Müdafaa Şurası'nın kararına göre 2008 senesinin sonuna kadar bu bölgede Rusya'nın tecavüz hareketlerine karşılık göstermek için Azaq denizinde Arbiy deniz kuvvetlerinin bazasını teşkil etmeye planlaştırılan. Kerich boğazında FSB'nin ve Rusya Federasyası'nın Kara Deniz'in flotunun 10 gemisi ve kateri hareketteydi. Bundan gayrı tecavüz memleketinin uçakları birkaç kere gemilerinin etrafında uçup aylandı. Ukrayna'nın esas kanun mahkemesi tam erkanında çalışa başladı. Geçken hafta parlament tayin etken iki mahkemeci ant etti. Merasimde Prezident Petro Poroshenko birinci olarak mahkemeciler Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ga intilüğü hakkında, anayasaga denişmelerinin körsetilüğü hakkında Prezident kanun lehasını bakmak gerek olganını kaydetti. Münasip kararını Yukarı Rada sentyabrının 20'sinde sessiyanın kun tertibine körsetti ve esas kanun mahkemesinin bakılığına verdi. Хочу окремо наголосити, що це повністю відповідає національним інтересам України. Ayrıca kaydetmek isteyeyim ki bu bütünlüğü Ukrayna'nın milli menfaatına uygun ve Ukrayn halkı çoğluğunun iradesine birkeli. Şimdi kanun lehasının bakılığı sizge kalgan, men eminim ki en yakın vakitte bu denişmeler Yukarı Rada'nın birinci müzakeresinde bakıp növbetteki oturuştan son kabul etilsin dep hepimizden bütün kendilerini yaparak. Bugün sabah Rusya İçki İşler Nazirliğinin mahsus binasından çıkkanda muhalif Alexander Navalny yakalanıldı. Bazar ertesi günü o 30 gün memuri tevkiften son azat edilmek gerek idi. Muhalif siyasetçinin federal ştabı rehberi Leonid Volkov Twitter sayfasında haber etti. Navalny İçki İşlerinin Danilovski bölgesinde getirildi. Anda ona karşı miting vaktinde adam sağlığına zarar getirgen bozuvlar maddesi boyunca memuri dava resmileştirildi. Volkov'un fikrince bu yakalanuvunun sebebi sentyabrının 9'unda Rusya'nın 83 şehrinde yanı pensiya islatına karşı geçirilgen kütlevi narazılık aksiyalar oldu. O vakit OD info malumatına göre 1200 adam yakalanıldı. Onların arasında 60 çağına yetmegen ballar ve 14 jurnalist. Növreçteki Rusya'nın elçiliği Oslo havalimanında Rusya vatandaşının yakalanığı hakkında malumatını tasdikladı. O casuslukta şüpheleniyor Rusya elçiliğinin beyanatında tevkif uydurulgan olağanı hakkında yazılı. Rusya vatandaşı sentyabrının 21'inde yakalanıldı. Verdensgang Norveç haber portalının malumatına göre yakalanılgan şahıs Norveç parlamenti geçirgen konferensiyada iştirak etiydi. Rusya Federatsiya vatandaşının konferensiyadaki hareketleri mahsus hizmetlerinin hadimlerine şüpheli korundu. Norveç'nin paytaxt mahkemesi şüphelini 2 haftaga tevkifte kaldırmağa karar aldı. Kendisi kabahatini tanımay.
Ижғал Қырым юқары mahkemesi Володимир Балухның Ақшейх район mahkemesinin үкіміне қаршы шекиетінің бақылуына Украин mahkeme отырышында олмағанында себеп башқа күнге қалдырды. Саяси мобюс mahkeme отырышында видео бақ еле иштирак етмектен рет етті ве mahkeme залына кетірілмесіні талап етеді. Украин фааліне қол тұтмақ үшін mahkeme binасы etrafında onlarca адам топлашты. Поскольку не разрешен вопрос о... Чүнки балықның mahkeme залына кетірілігі суале чезілмеді бұнын іле о видео бақылы иштирак етмектен вазгечті. Чүнки шахсен mahkeme отырышында иштирак етмеге істей ве истинав шекетлерінің бақылуына кендісіні mahkeme залына кетірмеге рижа еті. Қырымда mahkeme Балухның сақтеве уйдырма қабатларындан 5 елға колония қасабада азатлықтан марум етілмесеве, ондан ғайры 10.000 рубле қарарнен 4.600 гривны мекдаранда жереме төлемесіне даим үкім чықарды. Володимир Балух mahkeme тақиплері елі разы олмағаны үшін мартның 19-ында елен еткен мұдетсіз сачылықны тұтмаға девам еті. Балухның имаясы ве оқу қоройчылар о Украина тарафдары олғанындан репрессиялар құрбаны олғаныны тұшынелер. Чүнки евінің дамында Украина байрағы елперейді. Инсан ақларындан Авропа mahkemesi Қырым журналисті Николай Семенаның шекиетіні қайдетті. Бұны оның адвокаты Александр Попков білдірді. Ахмеджет mahkemesi журналистіні 2,5 елға шартлы апиз жазасына мәкюметті ве ачық фаалиетнен оғрашмаға ясақ етті. Осан ки Русияның топрақ бүтінлігіні бозмақ чағырывлар еткенінде қабатланылды. Өз мақалелерінде журналист Қырым Украина қысымы олғана ақында язайды. Рассчитываем на удовлетворение наших требований, на... Талапларымызның қанатлендірівіні беклейміз. Русия тарафындан бозулар олғаныны қабыл етілівіне. Хусусан 10-й мадде бойынша. Сөз сербестлігі ақы, чүнки Семена бұтын омыр журналист олып чалышты ве мақаленні язған еді. Айны бұ себептен жинайы месулетке чекілді, чүнки о Қырым Украинаға қайтмақ керек олғанына ақында өз фікіріні язды. Донбасстаки вазиятның әлі төлеуі еле бағлы музакерелеріні Минсктен нейтраль территорияға кечірмек. Бөлі япмақ керек олғаныны үш тарафлы контакт группасында Украина темсилжесі Ирина Геращенко тұшыне. Оның фикірінже музакерелер нейтраль бір мемлекетті кечірілмек керек. БМТД Белоруссия әнді қач кере Украина ве ишғал алтындаки Қырым ве Донбасс еле бағлы суалерге душман жарей берді. Евел БМТД Украина дайми темсилжесі Владимир Ельченко Донбасс еле бағлы музакерелеріні Минсктен башқа ерге кечірмек керек олғаны ақында білдірген еді. Қырым айлесі яны оқу еліні башлады. Киевде Қырым татар тәсіл ве медениет мерkezіне бүгінде 80-ден зияды бала қатнай. Қырым айлесінде денішмелер ве муит ақында Имран Усиновның левхасында. Қырым айлесі тәсіл медени мерkezінде яңы оқу елі башланды. Тедбірінің башында балалардың ижрасында Украина милли маршы. Бұл мерkezде Қырымдан мечбурнен көчіп келген Қырым татарларының балалары огрене. Практически все дети – это дети активистов. Мерkezimizde огренген аман эпсі балалар, фаалерінің балалары бой 2014 сенесі вебіра sonra Қырымдан Киевге көчіп келмеге мечбур қалған айлелер. Энағыр әлбетте балаларға айды. Көчіп өмірді аман әршенеден іштірген балалар бұйық стресс алдайды. Там олар ақында түшіні бұ тішкілетні мейдінға кетірдік мерkezіні яратқанда, бұл вақалар о қадар чоқ елға сүрежегіні асыла тасавур етмегенедік ве нетижеде бұл меркез тішкілет олажығы детского центра. 4 ел evvel merkezге огренмек үшін епсі олып 7 бала келген еді. Бүгінде олардың сайысы 80-ден зияде. Қырым айлесіне келген балалар ватан первер рухында тербиелене. Анда туған тіліні, медениетіні, ер ве ойынларына огренелер. Ана бабаларының фікірінже Қырымдан ұзақ олғанда балалар үшін Қырым татар мұйтінде болмақ пек мұйым. Бойле ана бабалардан бірісі АТО ветераны Эндвер Велиляев Украина шарқында истихбарат тақымның команданы олған еді. Бүгінде оның балалары Қырым татар мерkezінде дерслерге қатнай.
Это мега важно, скорее всего. Бу пек муим. Бір сөзен айтқанда семеддешлерінен құнышудар. Бойле медениетні, тілні сақлап қалмақ мүмкін. Бала үшін бу пек емиетлі. Олар қырымтатар олғанларны аңламақ ве унутмамақ кереклер. Қайдан тамырлары білмек кереклер. Қырым айлесі тәсіл медени меркезі Киевде 165-ші мектептің бинасындаdır. Ondan evvel дерслер кечірмек үшін бина yok еді. Ama birazdan мектеп müdiri Қырым айлесіне оз мектебінің бинасында çalışmak teklif etті. 165-ші мектепте Қырым айлесі ерлешкен сон мектепте мерақлы жауылды. 4 года назад. 4 yıl evvel Anifе Курситова ile bir lafımız olğanıdı. O vaxt medeni merkezinin derslerini geçirmek için bina kıdıraydı. Ve men müdür olarak ona derslerini bizim mektebimizin binasında geçirmeye teklif ettim. Ve tek gerek olğan bütün resmiyetçilik yapmak kalğanıdı. Анда Қырым айлесі ерлешкен сон мектепте мерақлы жауылды. Çünkü herkes Қырым татар медениетіне қатнамаға башлады. Это сказалось так, что 2 дня в неделю приходит. Haftada 2 kere Қырым татар merkezine balaçıqlar kele. Faal, şen, şamatalı ve buyun beraber gayet meraklı medeniyetinin. Onlarını koz etmek pek meraklı ve biz de deger medeniyetke alakadar olamız. Hatta birlikte tedbirlerde geçiremiz. Bu tantanalı tedbirge Milli Meclis azaları da katıldı ve meclis adından merkezge muzika dersleri için fortepiano hediye edildi. Ana babalarga çok büyük teşekkürler bildirmek istedim. Gerçekten de Kırım ailesi degen bu cemiyetke yardım etken taraflar az değiller. Ama kim ne kadar yardım etse de eğer ana babaların o istekleri olmasaydı, ana babaların kendilerin Kırım duygusu ve vatan duygusu olmasaydı, bu çok şimdi korumlu ve her bir tarafga bilgili olgan bu kuruluş olmaz idi. Қырым айлесі bütün Ukrayna festivallerinde ve yarışlarında iştirak etti ve birincilik yerlerini kazana. Bala merkezin hocaları merkezde şevklen çalışa. Ballar ise onlara can yürekten minnettarlar. İmran Hüseyinov, UA TV. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Dadacho haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UA TV ile olunuz, sağlıklen kalınız, görüşkence.